Салом. Чихеле ки мо дар дарси дуюми чапи мо шиносоӣ ба модификаторҳо гуфтаем. Дар ин дарс мо чӣ тавр гарячи клавишара барои баланд намудани суръати коримон гузоштана нишонтон метиҳемо, ёд мегирем. Барои чӣ кор кардам дар кор? Пеш аз гарячи клавиша рафтан, нигаҳ кунед. Бисёри инструментҳо ба мисли қалам, прямоугольник, круг, вдавить втянуть, перемещение, вращение мақсад, повернуть, scale, масштабирование у смещения ва рулетка уже стандартни настройкода назначат кардаги чизо ҳастанд. Гарячи клавиша. Инструменти ведения надорад, размер мунии надорад, мақсад. Многоугольник ин инструментҳо гарячи клавиша надорад. Мо ҳатман бояд инҳоро монем. Барои ин меравем окно, параметры, гарячи клавиша ва дар инҷо меёбем. Например, чихеле ки шумо дида будем, ман корпуса скрит карда будам, по восстановить кардам, копировать кардам, вставить на место кардам. Ана ҳамун чизоро дар ҳамин ҷа ёфта ҳар якташна назначения метиҳем. Хоб, поён фаромада, мисол ос немиё нигоҳ мекунем да. Редактирование, земля, иними основное чизоро дар кои ки мода ҳастанд, аввал мебинем. Скрытые объекты, скрытая геометрия, поён фаромада основное чизоро меёбем да. Чизое ки мода дар кора инструмент назначат кунем. Например, ведение. Дидем? Ма дар быстрый клавишаи Alt A мондагим. Тарзи гузоштани ҳамин чиз, мисол мегирем комбинация клавиши. Аввал болои добавить комбинацию клавиша мерем, баъдан Alt плюс A-ра мечиқему, баъдан плюсика. За счёти оне ки мақсад аз ман уже ҳамин быстрый клавиша да мондагиай, гуфтаистае сейчас используется инструмент ведения. Инструмент переназначить мега пурсидавай мекунад. Шумо да мекунед. Агар ки мақсад хоҳем ки старый вариантша убирад кунед, мисол шумо метавонед, агар чанд намуд боша, болош меоед, кликат мекунед, минуса мечиқед. Дар ин ҳолат агар ман Alt A-ра ҷиқаму, плюса ҷиқам, вай намебирояд, всплывающее окно намебирояд. Идем дальше. Заливка кнопкаи BI. Заливка гуфта мо рангу боро дар назар дорем. Поён мефуроем. Лассо, ластик, метка, переместить. Виден? Кнопкаи M да. Повернуть. Кнопкаи Q. Размеры. Размеры гуфта нейра дар назар дорем. Ма ин чиза дар быстрый клавиша Alt плюс T мондагам. Ирам ба мисли ҳавай. Мисол убираем отсюда. Alt плюс T плюс. Добавить шуд. Диден? Рулетка кнопкаи T да, баъдан мукамма размерурам Alt қати T монда. Идем дальше. Смещение, текст, транспортир. Транспортир. Мегирем мисол ин транспортир барои углора бировардам мақсад буда дар кора. Угли чанд градус аст, бо ҳамин тариқи транспортир мо мебинем. Мо мегирем Ctrl T мекунемаш. Барои чӣ ки худашам дар разметка T рулетка меша, Alt плюс T разметка меша, Ctrl T транспортир мешавад. Так, используется. Так, переназначить. Да. Угол на север, вращение кнопкой O дай. И мода многоугольник дар кор. Барои многоугольника монда. Тариқи ҳамин хел действиё мо уже быстрый клавишора назначат карда метавонем, да? Баъд нигаҳ кунед. Вернуть, Ctrl-Y. Мақсад е шаг вперёд айда, мақсад случайно яке хатоги шуд, шумо бисёри баъд қафо рафтаем бо комбинасияи Ctrl-Z, Ctrl-Y қати бо баргашта ва пеш рафта метавонед.
вставить Ctrl-V плюс Shift-V. барои ки скриптмона мо дар агар Ctrl-V-ра ҷиқем чизе ки мо копия карда будем пайдо мешаваду дар куҷое ки формамо ҳамунҷо мемонам. Агар мо Shift-V-ра биҷиқем аз ҷое ки мо копировать кардаги будем обратно бо ҳамунҷо да мемонам. Дидем ина вставить Shift-V навистагиаш, вставить на место. Дар ҷое ки мо копировать кардему ҷош намонде. Так, копировать, Ctrl-C. И так, показать все. Alt плюс як. Диде? Копировать твоя фамилия, показать все Alt як, а скрыть Alt дуда. Баъд аз скрыть правка ҳастай создать группу. Ctrl-G и создать компонент. Дар дарс ояндаиро мегзарем чияи мефаҳмем. Просто G холӣ. ҳангоме ки мо ҳамаро назначат кардем, просто окей меҷиқем и за счёти ҳамин чиз мо уже вай кардемш. Горячие клавишҳоро ҳамаша назначат кардем. Списоки горячие клавишҳоро под описанием ҳамин видео мемонам. Шумо метонед чикор кунед. Ман настройкаҳои ҳамин горячие клавиши худамро мемонам. Ҳавая тариқи импорт астку худатон да импортировать мекунед параметри. Инҷода уже SketchUp дат навистагиа. ҳангоме ки мо ҳамун папкаро выбор кардему мондем, так мисол мегирем, дата навистагӣ аст. Дата оре ёки ихе мекунем. Экспорт мекунем ҳамин настройкаҳоро, параметри. Экспорт кардем, уже тайёр шуд. ҳангоми импорт кардем, нимхеле файл дар поёни страничка ман мемонамаш. Дополнить мекунам ёки дар Telegram канале ки мо обуна мешем, ҳамунҷо да мемонам, ай ҳамунҷо метавонед гиря истифода баред. Не ки мия побочный эффект дорад. ҳангоме ки параметри мара шумо истифода бурдем, файлое ки дар инҷа документатсияу чизо ҳастанд ку под компютери ма мешаванд. ҳамёро заново бояд шумо переназначат кунед. Барои ҳамон ка лучше худтон горячие клавиша под худтон создават кунед, дар оянда заморочка қатъи чизо нашавед. Ташаккури зиёд. Ин буд дарси сеюми мо, тарзи назначенияи горячие клавишҳо барои баланд намудани суръати корӣ дар программаи SketchUp. Лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. Дар амони Аллоҳ.